tun medasar guyu tresna ane jalanin jani dia pen nyakitin anak muani nak muani kurenan adi mengkep ngalih selah apang tusingkan di ketara jaga rasa yening beli ngelahang uku dan adi keto janjin iraga kalanya lanang tresna nema dan mengkep ngancan mekelu tresnane ngancan nekekang mekita blingelah beli ngancan ingu takut kehilangan adik merasa cemburu ya napo adik itu berdaduana ngajak kurenan adi kalanya lanang tresna nema dan mengkep ngancan mekelu tresnane ngancan nekekang mekita blingelah beli ngancan ingu takut kehilangan adik merasa cemburu ya napo adik itu berdaduana ngajak kurenan adi beli ngancan ingu takut kehilangan adi merasa cemburu